O te whiwhia whaatalo vantu I le mai moa ma le whaafonga tāpua I sa moa ma le tātou o tunuu ele nei fwoi vaenga o le fiafi o le aso lua le so le aso se funu ma le valu nei o le masino Aukuso lua fe lua funu ma le ono e se whawaponga le proklame o le Siapo Lautele po lona vaenga lona tolu se funu ma le valu ea o tāru tau nuu mai ai le nei fwoi taimi o le fiafi la tau via whamalo le whalau manuia le tātou o tunuu whamalo le on sai malo le tau atai ia fa malo foi le ngā lulue pe au mga luenga sa fita I tunga yelo tātou o tunu I le nei aso le ngata o whaivau tai o le tātou malo sa iai le whanauso le pāne mene ia I le tai au na le la ia mai se foi o le whaivau le tāpua inga nei ta māma tina o mātou tausi ma o ta malawa inu foi mafio anga ia mai se foi o au na le tua I la lātou fo I tāpua inga, ia ma la lātou fo I nofo te talo, mai whata whai taulanga e fia, o maunga pa ia e fia, ia ua le talo sia ina ma le te talo I le tua, ia au mai manu ma manuia, mo whaiva o le atunu I le aso ma le aso e pei fo I ona iai le so la tuia. O le whata alofa le polkalame o le Siapo Lautele, le nei a fiafi, le mai moa ma le whaafunganga sa moa, e le ngata I lo tātou o tunuu I Samoa nei, ai mai se foi nei o tātou tangata ma lo tātou o tunuu, o lo mai moa ma whaafunga mai, I tawha e fio le langi. Whaataro whatu ma ofolo whatu, e se whaawaponga le proklame o le Siapo Lautele e le nei vaenga o le fiafi. Ai tātou tere I se e niso ma tā upu e peo na whaatala no ina I le fiafi nei. Ia, o le talo le tano proklame ma paanga le Siapo Lautele so steimi e te mai moa mai ai le tano Siapo Lautele talo sangatu ina ia efeso soani e share ma like le tano proklame lunga le tato YouTube channel ia ma subscribe fo le tato YouTube channel ma tu fatu fo pe share atu le tato YouTube channel anga ia la to le subscribe pai ina ia ma faina to tele la to fa pe na mai moa ma fa fonga foi ia I le folasanga, ia ma le whaasoa foi, a tāro proklame o le Siapo Lautele I le a fiafi ma le a fiafi. Ia, ma lole on sa I fia umanga luenga o le nei aso, o le tala la tamai o le tau ia mātou I nei sa mua vevela le nei aso. Ia oe, le lewa I ona wha malu le tai au na le la le tūlanga pe ona I aini timu o le ato I toi lava I nā toulu, ia le leia le eise sua timu I le son. Mātou wheroa I foi matala noa manisi o le vaenga o le tine I mui le tai au na le lae wha matala ai pato au mai nisi o le ratu ofisa na malanga le whai unga le vai aso I sa la whai. Tau mawhai lawa I na ia te tina ma ta pē le mui sa malai uru ma pua vai atu le mai mua ma le whaafunga mai o le atunou. O le mea foi lea, ia e lea mapo foi le tu ua lalo le tātou porkalame. E ui ai le o toi eini whaasana launga mātou o private media o au mai le mālo. Ai mātou te longo pēa lo tātou o tunu o matala tala pēa. Ma watu le tua lalo e tautua nā o loo whaasā e le vaenga o le tine mu o na whai se tūlanga e iai ia ni tāwhunai ia ma se tūlanga o lo iai mo meo susunu se o taota po se la pisi. Ia o no whai te tenga I le tūlanga e pei ona iai le nei vai tau ia I le mūnga la ia ma le tau leo tātou iai nei o le au nino le ua li potia le ofisa le vai tau e ono tau lava ia te sema o whea ngai sa moa ma le tau o le au nino ia po le tau mātutu e tau le eise timu anai vaenga le nā e watu oi le tua lairo I le tātou o tinu oi le nei vaenga o le afiafi ai I le afiafi le nei ai le I laa le tātou porkalame I le mata upo le a whaatana noa I le afiafi le nei. O le tai au na le la lea na whai ai le whono usu o le pāne mene pe ona si la fia le foi na watu I tātou talo fau o le 685 morning show e lua tu la whono tau whaofi lea na whola sia I le whono o le pāne mene le tai au na le la talo mai le mai au le rua I semina whai pule o le mota whono o le pāne mene sa wha mana malama I e whauru lunga o mtanga ruenga le malo e ana ia tu la whono tau whaofi I le aso ana nafi. O le tai au la na le la a o le I usuia le whono o le pāne mene ea I le tāle iwa I la fole iwa ma whatau tō waistasi o suia whaipule fau o le pāne mene o Samoa ea le sunga tui a le toa le o toi manu malo mai le pālota sa whatalua a o luma mai le tau le valu le tai au na le la
na iai le sauninga tau loa lava le malo sa whatau te ai. O le sauninga tau loa le malo na whatau tō ai nisi o tō whinga te tele lua le tātou o tino. Ma o le whatau tonga mua na iai ana le lai le tae ao i le sauninga lo ia le malo i le tau le valu. O le whatau tonga lea o le tasi o minista fōu o le kāpeneta e peona si le fia. O faisi umi o avanoa le no fō e tasi o le minista o le kāpeneta. O le avanoa le no fō e tasi, le ana umia e le fionga toe lupe, pōmuri nuku o ne semo, ia sa ave ai ma minista o ngā luenga. Pe tai uwha lea o ngā ina lona no fōa, ia e le wha masinonga o no sori ngā tūla whono i le taimi o le pālota. Lea lana whato a whiriwhiri ai e le fionga i le li pāle mia po le tai o le mālo, te tasi o minista fōu o lana kāpeneta i le tai ao na le la. Ia ma o le whiriwhiringa, e iai le taritonunga ua matua tala whiunga, ia matala whia ngai le whiriwhiringa, ona o se tasi nei o toi ulu teia o le maota whono o le pāle mene. Valus furufitu tau sanga le matua o le soifua, mai le tū mālo wha pālota o wha sala le anga wha. Ia le fionga le li minsta fōu, ia tea peato, pe ona sila mamai moa mai ai ia lo tātou o tino. Lea sa wha tau tō, ia e avea ma se tasi o minista fōu o le kāpeneta, ma a toa iai, ia le se fulurima o minista o le kāpeneta. Ia a tala noa i lea fōi toi ina, tu lou tawhatafa o lea fionga i le minista fōu. Ia ua le tasi le lua taimi ua ofi mai iai upu whaia le mālo. Tele tausanga na iai upu whaia le mālo le fionga tea, sa toi mālo lo, ia pe taina toi anga i mai le pālota o le lua o lua tasi. Ma toi manu mālo mai fōi le pālota o le lua o lua lima, tausanga le sei mawai tanei. Ma e mo moli whaamanuianga le porokalame o le Siapo Lautele, i le fionga tea beato, tu lou tawhatafo o lana suafa, ina ua whaapaleina e te tasi o minista fōu o le kāpeneta ia o le whainga mālo sa moa. Anga le leile atua ia tulu i lau mālosi, maua pere tō whāma i le atua, ia wāle tau a veina o tiute, maua pere lau mālosi, ia le fionga tea peato, whaamanuia tō ili porkalame le Siapo Lautele. Ile mai o le whatautonga o le minista fōu o le kāpeneta i le tai au na li la e peona iai le fionga tea peato. Na so o ai, ma le whatautonga o le pulesili, o le fisa o le suetu Cecilia Samoa. Ua whaisi umi o awa noa ia le nofone nei, e ui sa tau a veina lava e le fionga fui mono Camilo Afele. E peona si la fia o le fionga fui mono Camilo Afele, ua tele tau sanga o pale mai ai, i le tofinga o le suetu Cecilia Samoa. Pei tai lalo le whaavae ia ua maea lana kore karate mai le tau na toi whaafowina. O lea la, ua whiriwhiri ai nei le malo te tasi o tama whanau talavou tele foi tau sanga o ngā lue te tonu le ofisa suetu Cecilia le atunuu lea ua whiriwhiri nei e na te tau aveina lea tofinga maualunga le malo ia masui tūlanga ai i le fionga ia fui maono Camilo Afele. Whatautonga o le fionga ia whamoe tau loa, whaasavalu ia Asiu Lin. Eo e, whamoe tau loa, whaasavalu Asiu Lin. Lea na whatauto i le tai awa na le la. Ua avea nei, lea alo talavou o lea tunuu, ea ma pule o le ofisa o le suetu Cecilia le atunuu, ea mo le isi, I think it's 8 years. Mai lo e po le valu tau sanga ia le umi, le kone karate, e ese mai nei lo kone karate a CEO. Ia le ufa palei nai fo ile alo talavou o le atunuu. Mai momoli atu iai, whaamanuianga al porkalame o le Siapo Lautele, le fionga whaamoe tau loa, ea, sanga iane ai o le tai. Manuia o whaiva lo filima, o whiriwhilia iai oe e tautuaina le mālo Samoa matangata Samoa. Manuia lo tūla i mai a vea mapure sili o le ofisa o suetu Cecilia le atunuu. O le awhiawhine nei, e peona sila fia, a fiafia ai o aso lua vai aso teitas.
O le prokalame whaapitoa le Siapo Lautele. O le tala noanga ma le li whai pule. Ea, o le tū mā lo whaleata tolu. Ea, e peo na si le fia. O le whailau tusi foi o le vaenga wha upu whai e puipuia ia te tau tangata le HRPP, le fionga, e po le tau whale ala i pule rimoni a iafi. O le whono o le pāle mene i le tai au na le la. O le tā ua i o le tūla whono. O le tūla whono tau whaofi, o le tau te unga o le tūla whono. Le Central Bank, o le whale tupe tūtutonu o Samoa. Na folo sia i le taia ona le la mo le lua i taimi i le whono le pāle mene. Le tau te unga o le tūla whono. E le minister tupe. O ia lea, o lo iai lalo le Central Bank le fionga muripola. Ma o le tūla whono le nei. E peo na si la fia si tau whaapapula mua tūla wale tūla whono. O le tūla whono le nei. O le mea sa sawai. Sa tūtu o tasi le Central Bank. O le whale tupe tūtutonu o Samoa. Sa tūtu o tasi. O tō whinga na whaia le mālo Samoa, ae na tūtu o tasi. E le mawhai, o na ai atu iai le pule a le kāpeneta. O ai olo i le kāpeneta, o le pāle mia ma minister. E le mawhai, o na a apa i tonu o le Central Bank. Ai sea, o le whaavae lea na sau wai le tele o Central Bank. A tunu ua mālo te mokalasi. E tūtu o tasi lava. Le whale tupe tūtu tonu o Samoa. Ma na sau wai Samoa i le tele o tausanga. Peitai. O le mea voi lesa i le Central Bank. E iaila na komiti whaafoe po le board. O le board lea. E taitai whono i lava le kovana o le Central Bank. O ia o le kovana o le Central Bank e toi taitai whono foi i le board a le Central Bank. Ia awane i apatu i le malo. Ona e tā ua la lātou foi matafa ioi. O le teuteunga o le tūla whono le ua manatu le malo e sui. E ave ese mai ai le kovana mai le tofinga o le taitai whono o le Central Bank. Ai avatu iai seisi tangata i tua. E avea ma taitai whono o le Central Bank. Ai moresi le fia le atunu o le whainga sa iai mua. Sa i ese le kovana, ese le taitai whono. Peitai. Na iai mea na tula i mai, na manatu ai loa le HRPP, e whaafoi le kovana, e avea ma taitai whono le Central Bank, ina ia matua se laupasene ma mautu ai lona tūto tasi. O te mana o ia malama le atunu, aua nei ave se seina ma tā upu nei. O le awhiawhine nei, a whai o e mai mo mai e te ita i ale ale pule rimoni ai afi. O te mana o e te oe, ono sai lo wita. Ono sai. Whaatanga si na taimi panga noa, e te whaafufonga ai, i le launga le nei, ale tō whaale ala i le pule, na whai le pāne mene le tai au na le la, e whaata tau le tū la whono tonu wā lea. Ono sai alo wita. Ono sai alo wita. Ai te whaafufonga i le launga le tō whaale ala i le pule, ona o ia, o lona asole nei e whaatara noa i le porkalaim, a uma le launga le ala le pule. Ona watu lo leo le whaasoa whaaiu ale Siapo Lautele. Aua nei e tō tā mai. Ono sai alo wita. Ia e kakalo e mau e lo file, e mau e le watu e le file e murolot. Ai ono sai se e whaafonga fonga. O le ale mea tā ua na la unga, i le tō whale ala le pule. I le pāne mene, i le tai awa na le la, i le tūla whono whaule nei. Usi mai ale mai moa. O fale ata tolu, ia, pulai mai e sao no tu so tu la fon tau fafi. Mo le atu fafi tai tele lau fionga mo le amanoa le tu malo fa leo se manatu. A tala noa lo tamau a inga o le tunu. O le ano liu lea ma le ato toa leo me uma. A fai u sao noa le fionga le palmia o nawa ina Samoa.
na wai na fina ngalo la tunu ai a fa le kongu la Samoa fa fe ma kongi fe o ia a fa le tonu Samoa o tato uma a sa ele va o Samoa o mato uma tato uma sa no manino o mato tai tai i mafuanga oi e maloa o tau tu ai o mandao o fina ngalo ele ta fia manatu e watu langa o fa sa mo e foto ten mai o le mato ta fa yo ile sa o musu le tai tai o mato wa sil pe sa no e amata le mafo anga na fa tu wai o fa vai ai le fa tu pe tu tonu sa mo e nga na tatou malama le mafo anga na fa tu wai o le fa tu pe tu tonu sa mo na fa vai na le afi se la val fa sa amata ina tonu o fa tu pe treasury te milia le mea ka o le port la men tu la mai la tunu o ni ngalo ya tu to ja fi se la val tas mafu anga tonu alea na ve ese mai ele me ka o man report mai ko treasury ai mai va ko ese fa tu tas ai sia wa apa tu malo fa nga mo tu pe ye le te tau on fa nga ina ele tau kala me no el tatu tu fa tang bo mo ale la MF fa tu central bank o le central bank mo tu silfia o fa nga fa ngo fia le central bank o fa tu pe sa mo it's a bank o fa tu pe ala tu no le e fa ingoa Britania o le Bank of England o le tupe England le mea lea na lion fautua le MF le taimi lea ave esele monetary board fatutu atas aisea auani toi o Samoa le mea lea oni toi o Samoa le mea lea mai ele na o Samoa atu no o malava o muli tai fa i feng fa tem kas o le lunga lava le lo e lunga lava le sa no le fionga le visaya New Zealand sa ese le chairman ese le governor al governor o ia te fono o le monetary policy o le me piko silian ka ho kala ngolo feng fa vai me ka tupi o ko vanga fa yel ina o tala no ale tala tupen malon sila i to sangal ni te silile mi sta tupe i le ko vanga o la se fu fuanga auto e si ile le interest rate fa ngo sila ole official cash rate OCR fa ile fono al board o mai e zusa to honor port fa mai listo tolu le ai awol si fa mai listo tolu taun si ona casto le voucher le kovana e ta ofi awol si o ta ya na so ai au fa nga solo for no palmini o si mo mo ala vale atu stala mi statupi o le aso fina ngalo il fa un central bank al reserve bank awos itiale OCR al tala mista ele sa u so manatu yai ele ai ina ele malo le fa un central bank a fa le tali ngawa mai central bank ele reserve bank tali fo na ioi o le malo ona central bank fa o ta tu la fono fa vai bul murta yai ai ama e alo na tu ulo le central bank fa yanga lo o la lo fiti e pui fa vai so ti chale se senga e la ai il reserve bank function der reserve bank ma i fam snonga fil fili fo e o to
Fifi le tātou. Aia uma. Tātou te le apatu iai. Tu e whaila tō ngā luenga. O ne whapena le tā ua o mene. O le Central Bank. O lo la tō ua i o la tō rima. Le tamau a ingo Samoa. Ma le whaasoasoa ina le tupe le tonu une. A o umasa noa le whiunga ministai functions o le mene. O la kou e fofoina a o te vave le tamau a inga ki lana. A o te le ngese whai a wala tia ilunga. O la tō la tō malua ia le value o le tātou tupe ma le value o le tamau a inga. A o vai le Central Bank e usu tātou e whengaluenga, e usu tātou e vai le tau mawhai Samoa. Lato mta whai oi lea. E usu e vai le inu ai mta mawhai Samoa, po lava, po tutoi. La le sitali mai lisu lua masina. La me whai. Wa la tau i o lewa vai umai mga vai e sau tono vai tele lea. A vai atu lai titili, sau le mga vai lai titili. Penafon control e vai e lotu i whafon malo. Mole a. O le lato mta whai oi. Ia te au. It's a safety valve. O le puipuinga. O le malo. Puipuinga o le malo. Aua ne i toi so na whaia le melea. O so se malo le laulangi. Tase le mea na le malo. Halua tinai. Whapa ure interest rates. Si i tonga tangata. Tufa tupi. Whai mea uma whapena whawhiwhia tunu. Tātou uma whapena le se malo lau langi le manaa manau nau mene. Ai o le ale functional Central Bank. O la tau e wawa ima whautua ina o tau. Wha mole mole. Aua, ta haufi, whale mu. A whapea la e sau no mai le ko wana e le ai. Langa iei taimi. E iei taimi le o ngatasi ai le fina ngalo le malo. Ma le fina ngalo le. O le ko wana male. Ma Central Bank. E iei taimi. Tele taimi. O le ala lea o le whatu tu atasi. O le ngaluenga o le ko wana ma le Central Bank. Ina ia whaia lan whautuanga ma le fefe. Ma le popole. Le te o watu whautuanga ai ave selena tuli ia man ngaluenga. Le aunga atoa le na le tautalo ina le so. Ma le mafu anga. Ina wa mai suinga lua fesu lima. Asa ili wha maumaunga. Wa wan mo la aunga ai. Wa ofisiri ngia le mea tonu ale le to tau no mai. Ai sea le mea o sai tai fono te ko vana ai tanga te to tas. Ai sea. E fa manino a toa le te milea le mafu anga. O malam mai. Ina ia tuto tasi e le whainga o lana ngā luenga e au noa malwhiwhi. Sa e fo ia ko ia te whanu momo. Mai tua. A le pōlenga lea. I sau to tonu. Ma mai ani o nei mana onga. Ma ni o mana ia manatu. Whapisinisi. E a whaina ai. Le whainga o ngā luenga le kōwana. Langa le kōwana e whaasa. E whaasa i lalo tu la fono. O na iai lava sisi ang application. Other than ese mai le mele langa luenga le whai. Ina ia awane i lua ngia. Lan whaiunga. Awane i lua ngia. Ia mau tū le whainga o le mele. Au fionga. Lea la ua. Mai le finahalo le MF. O le tū la fono le lua afe su lima. O lo matua mautu. Ma mausali. Ai, le tū tu atasi o le kovana. O la fesili le lau fionga le mista. Ai se ala o sui. E se meu tu. Awa o leo manino le palmene ni. E le o ni suinga. Mai matanga luenga. Pol Central Bank. O suinga na fina ngalo i le malo. E tala noa le malo ma le mof. E tala noa Central Bank ma le finance. E tala noa.
tala noa. Ia ngala kunga kasi. Ai iai le leina. Ei le leina le na iai. Lala nan ave ese ai le failo tusi tupe. CEO Finance. Ave ese. Ona ele ngata ina ia tutu atasi le ko vana le whainga o an whainga. Ai tutu atasi fo in financial. Le whainga inga o tupe. Langa pakeki. Whai aile. Whaatino ai mwhaina ngana. Lea la ua. A mai le to finagalo. A ave ese. A whai se tete fonofo. Ola improve our governance. In what way? Ilan mafuang. Wat me tono ala le tfsidi. Ale wa mai le swinga. A whai se tete fono. E ko le ia fono ole. Al board. Ola no winga. Wa ave le malasi anga na ko vana. Wole I lola, po whenga tele pulele, a whenga tele pulele. Mai iai le taimi, ono fite na ie. Ai leo se mea nai mo mia tatu. Ioi, e ia tu nua Pasifika, le ei whainga lea. Ai lalo la tu la fono, me toa pui puia, mai le latest lea mai ngea le Reserve Bank ni sila. Lua filo lima, whentau whai tau ye. Imta uptonu wale. O le fina ngalo I la tonu whaitu suenga. E sili atu e whafo. E ko vana, ko te tifon. Ono tūlanga ia. O le iroa nei po lal mea whai. Wali ka pele whai mo mona whai. O le si vaenga le ufisiringia nei ia le au ngore tō suinga ia mai. O le ua Lautele, awa noa e whamalo lo ai, ia ko vana. A whai oni mea mai e wha Mausalia tu tasi pensa no minista. Et ese la le finangalo le mai. Ma le mea le tono tu la fono. O le mea le tono tu la fono. O walau tele ma tele a wala. E fai fa malo lo ko vana. Ai sea. Ai upu te tele na ina lo fionga minista. Te mna e fa manino. Langa le sau fa palang, au te whiwe wa aila meaning o upu nei langa tauna ma awa whaiwhinau. Upu nei, gross negligence, serious misconduct, and persistent breach of act. O le iloa su e po lerfa sa moni. Au fionga. A whai, o le numela, o le fuata walunga la valea. Ela tala le fai te mia o mistala ola. Isi o wal matum tanga lunga. Ela so mua na matofilo ai. O le ngalu wenga pito sili o na taua. Ma ave e fa mua al CEO. O le sa o fautuanga. E ave mistala man malo. You are protecting the integrity of government. Pe ita el mistala pe le fia e el malo. A whai la whai unga me tanu whai. A whai la wa watu sto finangalo, a ele tu sai man finangalo ko vanda man tangalo. Tau do fia. O le whai lang tute, pui o tau. To 5 minutos suilo sa noa. A ele o le mai o le finangalo ko vanda. Ya tu ta ngofi, whai ni awala. Whai ngofi e ona vesi. Tonga fun talai te avanoa. Ia, Maria lava sui o whala toro lo saunola, tu lava no minsta o tupe maua. Anga o te lavea I le komiti o tupe tato malo. Ia, e le lei whapupula atu. Ia, se malo loro sui mamalu. Se koma lai kiki. O le ta ua sui mamalu. Po ani mafua aga. O la ina sui tiute ia mavaenga uti nga tutu la fondo. O tasi o vaenga le lalo la tanga luenga. O vaenga le faso tusi. E me sa tupu le pea ma le ono tau sanga taluai. Sa mai le malo le kampani le la tusi. Ai o le stau sanga. O sa uni tu kampani le su tusi. Ai o sui mai. Na fesiri kampani le po ai na fai fatonu ga sui ai. Ai le fai kampani le fai le
e le se tusi al malo na faila ver ko vana o ila le fisili lo mafofo le independence o le tulanga fa so tusi e tula fondola le foi va tu tula fondo o le e amana ia tulanga fa so tusi ai o te fisili tuai e lo le external auditors o internal auditors lo no winga o tangata so tusi lava e tonu lava central bank e fisili la o mafofo mata o independent le vaenga o le fa nga la tola to so ga tusi tonu central bank o le mea lana ue tula fono le uto e mai tula fono lea. Ina ia wha malo sia, le independent external auditors. O le tau al vaenga lea, ia aua nei se a whainga, o le external auditor, i to tonu o central bank. Aola te mila o te sutus, ia le ai se a whainga, le ai se ainga ngai tangata tonu central bank, ia independent. O le tau al independence lea, e ma whai anu whata unu tiute, pe o mele pole tato malo, ai mese suima malo. Ia watu sotus wa independent lato fata uno la tonga luenga ele se faia ele ai mani so tanga tono le central bank ina ia mal puia le tuto tas o la to sotus el malo o tasi lana vai ngal suiman fongo fon fitalai o tula ia to ina fa manino el mafuang anga ese tawol vai ngal me sa tu a fa ina tupu mo le ile pawa ile komana na te tofia me umaya o te tauna sui Lango iro atangi ele taua le independency i me fa tusi ia mar fa la la feonga le fonga talai Malo whaftai, ia leo pipi i mai whina o le minister tu pe maua. Ia tu sa wha mamanga o nisi vanga sa la ngaro. Ia wha i mai alo sa ua. ua. Ia melia. A sa ngō mai lo miska. Wha i mai alo sa ua. Ia sa senga sa nonga le minister. Man me fo le tap silia. Oi auditinga auditor chen. Oi auditinga auditor chen. Ha? Fa pengal melia. Ma fa langa e iai inga. E audit mai fafo. Fa pengal inga luenga ia Central Bank. E audit mai fafo le IMF ka ia mai. Vai. Fes o se swinga lea. E fa singa le fai. E le se me ko wai. Da fa il mele le audit. Wai e fa e se le finga le swinga e fa malo si ai le governance. E se swinga e la matia ai le tutu tasi o kamna. O ko vanga mang fa fai. O le mele la unga toi matou. O le tutu tasi o ko vanga man fa unga male ko. Ya aungi apa tu. Ya ole fa o mai la fionga. E lo fionga le minister man pan. Ya. Se le opose lilo. Sa mo la kiki no ka mai. E ma ale. We need the confidence of al tupe o mai tonu sa mo. Tato te mo mia le fatu tuanga o tato paanga le o longa ruem sa mo. Tato te mo mia fo i fatu tuanga o tatangata. O toure i tupe. Wa ke le sau ko palmi. Me ai e fai kua e kanuanga fo i kua. Se wala ngoki le kwai malo o le leti value. Le valuinga, a pisi le value kala. Wala nga pisi o le ku ilalo interest rate. Iyo e tala noanga na ila tau. I tua. A sau tonu tinofu mai vai. Na. La se vai e sau Samoa. Leo sau ngoa ka niku. Sau Kongo lea. Le Samoa. Ngau. A tau wa fio mai Kongo. Ka kia le me. Ta atia sang tonu mea. Mo le kupe, milionga. Le lei mea uma. Ia la lenga ngau lau fionga al miska. I mea io new money. Lau fau kuanga. Ku unga mea. Ia fai ngai lau fionga man malo. Ia la nge fai malo nisi me lei. Hafkai mo la ngoa. Soifua. Malo, whaftai. Ia, sa unu angal sui. Ia, ilo finanga al whalia. Tuatu la no ra fionga pan mea. Alo lava no muri le ho tata to te malolo. Tula ia tulava la o fionga le fong fetalai i o tau a fina ngalo falia. Se o alofa na o alofa nei. Tato o ia le mele wa batu le malo. O le me sa no ia le malo. Mali o le mele mai fai. O le fina ngalo na sa mo na mai tato. Yoi, o le batu. Ai le tu ua ia tamalo to fina ngalo. Ia le mga kue ma ko ki sa unge fai se mele anga kau ke le anga umai. Ne ai, sila fia ele tua o te fai pela upu lea. Mana si me mana i el taoni. Mana i el kiri vanga me ngolu manatu mtuila epa. That's soft. Yo, le mana i el na. Ya mai tato pingi. Ai umatu lo fo ngang ko akwa i fafo ko liu fa solo akwa. Tela ko po ngar bebes. Ai vai le mana i nei. Au
au mai avatu fa malama fa manino ia ka ko ole karifir ka ko suwa karkas ola upule la ofiong fong telai man we tau mangol chato fono Ora nau whaafonga mai moa le tunu o i le saunoanga le tō whaalea le pule i le taiaona le la le fono le pāne mene i le tūla fono fou lea. Po le teunga le o le tūla fono le Central Bank. O le fesili e te tauna e fesili ai oe o le tamā ma le tina. Oe o le tangata whai ngā ruenga. Oe o le tangata e nofo i le fale. Oe o le whaatoanga. Oe o le whaiwhaiwa. Oe o le ave taxi. E te tauna e fesili. O ai tū le lei o le teunga le o le tūla fono. O ani mea le lei e maua mai ai. O ani tū le lei. O le ase a whaina. O a umalo a inga e maua mai i teunga i o le tūla fono. Au e te mawhau le fast money HRPP, tūlou. Le anga a tupur wha lave po le maliu o lau a inga, po le fia ai o lau whanau. E leo atu le fast money HRPP e whaatau o mea ai o lau whanau. Ai a o ina se whaai unga pe sao whaai unga. E manuia lau a inga, e malaia lau a inga. Mawhau loto o le as tātou wa fianga i le tūla fono. Wa ule watua le launga tui le epa i ono takta sa ile le mali le ngoi o le te tai o le tuangai. Le anga o ia lea na whauina le tūla fono lea. Ma amata whaatu o le Central Bank i le afe iwa se lau valu se furu ma le wha. Ai pei o lena a watu le launga lea le pule o le au te lenga. Masalo po tae ao po le neva yaso. Na watu leo le launga a tui le epa. Pa pia fo i le sa avea mo pale mia taluai. Le fionga le sa a whaapito ia fia mena omi mata afa. Ai toe whaafonga manino le atunu i pe lafo inga na whai le pāne mene le taiawana le la i le teunga o le tūla fono le nei. O loo ata ngia mai ai i la ua sa avea ma pāle mia ma tai o Samoa. Tui la epa i ono takta sa ile le malia le ngau ina whaatuina le tūla fono ma le Central Bank. Ma fia mena omi ma ta afa. O loo ata ngia i o la fina ngalo. E iai le popolenga. O le ale popolenga. E iai le popolenga. I toi tupu le mea na tupu i le tasi iwa walu tasi. Le foi na o iai le launga le ala le pule. O le ale mea na tupu i le tasi iwa walu tasi. A mata mai iai le vai taule na. Le ale mea na tupu ai. Ma sani o na tala noa ai tu le epa i le mapor kalame. Au te iloa o i la tōna soi fua mai le nāwai tau. La tau te sila fia ma malama. Le taimi na pāle mi ai tupua tama se efi. Na a apa ai le tūlanga e peona i eile whaangai no tupe nei. Le ana whautua mai le IMF. International Monetary Fund. O paanga whaavao mā loa Samoa e whaalangolango i ei Samoa. Fautua mai. O le ale mena tupu mai le tasiva walu tas. Alua lei se tupe ale atunu. Lei ni tutongi o tangata whai ngā ruenga le malo. Leo mai ni waa o loa. Sioki o loa. Le ale mena tupu ma whanau mai ai. Pai taimi o le tasiva walu se fulu. O i lea nā ruai le solo te te ale pisa a. Ta ngata whai ngā ruenga le malo. Ina ua le maua tongi. Lea lai whaawafonga mai lea tunu. Le toi la unga mai a le sa a vea ma pale mia taruai. Fia mea na omi ma ta afa. Ai maise tui la epa. Ma toi wha manatu le malo. Le mea na tupu le tasiva walu tasi. Whaamata e leo le toe whaaluaina lea po le toe repeat lea o mea na tupu mai Samoa i tau sanga o mawai. Te le ia o le au filosofa
ata mamai o le lolangi. E la tau tusi na whaamatala ai le whaupunga ma le quote whaaperitania fo i lea history repeats itself. Whaamata e leo se vaenga nā lea la tātou wanga i atu i ai. Whaamata e ono tu e tupu. O popolenga o tuila epa ma fia me. Mai le fono le tae ona le la, e maise o le tua ngai. I toi tupu le mea lea. Ai maise o le awa noa e ono pull out mai ai, le IMF, ma tātou paanga whaavao ma long. E i whaupunga whaperitania, fo i lele, if it's not broken, then don't fix it. A whai o lai le leie le o le hanga. O lai le mea o le a wha le leie i fua. E sa o lele le malo, e pule le malo. Ma o le tūla fono fo i lea, e mauti noa, e pasia. Le anga le majority, lai o i le malo. But why? Why now? E sea me o manatu o i le malo, e sui a o lai le lei. O le aso luas fulma le ono me o le tau sanga le nei. Na o imbeli ai le officio al Panemio New Zealand, tu isi nave ulmuto tua Christopher Luxon. E wha te tau lea, i le award po o le, wha ilonga tau a loa le Panemio New Zealand. Leana au mai le ko vana o le whare tupe tu te tonu a Samoa. Mai ava tarina Emma ainu e nari. Ai tali mai ele officio o le Foreign Affairs a New Zealand. Le asalua sum le ono me. Whaupunga i o le talia a le ofisa o le vaifafo New Zealand o le Foreign Affairs in New Zealand. Governor of the Central Bank of Samoa Maiava Atalina Emma Ainu Enari was selected by New Zealand's Prime Minister and Foreign Minister as one of the Prime Minister's Fellows for 2026. Under the Prime Minister's Fellowship Program, candidates receive a program as a guest of the New Zealand government. This includes a call on the Prime Minister. The fellowship is designed to enhance relationships with both countries. The fellowship was extended to include Samoa in 2005 to strengthen the treaty of friendship between New Zealand and Samoa. An invitation has been issued for the governor to visit New Zealand. We look forward to receiving her as a suitable time. O le wala ulia whapitoa lea Christopher Luxon, na au mai le ko vana o le whaletupe a Samoa, ia mai ava a talina Emma Ainu e nari. E avea ai o se tasi o sui alo ia i lalo le porkalamere nei a le pāle mia o le māloni sila. Ma i le tali a le Ministry of Foreign Affairs in New Zealand e fili lava e le pāle mia o New Zealand. Ma le Minister o vai fafo New Zealand i la tou e alo ia i lalo le porkalamere nei. O le fisili no fisili ai, why pe ai se a ua fili ai. E le pāle mia o New Zealand, mai ava atalina, Ainu e nari. O le kovana o le whaletupe, tūru tonu o Samoa, why? Why mai ava? Why our governor? O te leilo po tau i ilo mawhawha. A le mea moni lava ia, a unofo e matua analyse le lei ma makua ilo le lei. Sila fia le lei a le pale mio New Zealand. E iei tu la fono teu o loto i fale o Central Bank la Samoa. Sila fia le lei lava. O le invitation le al pale mio New Zealand, o le porkiki. Na sila fia le lei e Christopher Luxon. Le meo le ala i le malo Samoa i le teu o le tu la fono o le Central Bank.
send mai lo mal invitation. E alo ia ai, le ngā luenga le ko vana o le fale tupe tūtonu a Samoa. Whether you agree or disagree, o lau le ngā wawa ai ai. O le ale tiuti o le IMF, hautua matu o lalo mai. E pasil tu la fono, e mauti no e pas. O le majority le o le malo, e pasil tu la fono. Taro turi mata ia lea. O le a leisi mea lea o le a la ai ai le IMF. O le a leisi la sanga o le a la ai ai. Fai maitu le epa. E le porkalame le sa. O le popolenga. E pull out pe alu ese le IMF. O le taimi e alu ese ai whalau tonga nei. E o ese malava international partner sa Samoa. E fai meile whionga le li pane mia. E le whaia e le malo se mea e le anga i Samoa. E whaia le malo le mea e le leia i Samoa. Tātou turi me ta ia. Pe sao le fina wantu o le tuangai, ma le sao whaapito. Pe sao le fina o mai o le whionga li pāremia ma le minister tupe ma le malo. E whatoa tātou i loa lava, pe atu tupu ni mea. O leo fina wantu tui la epa sa avea mpālemia o ia na whatuina le tula fono le Central Bank. Finau mai ma fia me sa pālemia taluai nei, e nā te i loa le lei, le mea o iei le atunu. Fina watu ma le whailau tusi le JPP mo tau wha ma talatu. O le whaupunga whai ua le whailau tusi le JPP lea na sau no ai e le minister tupe le whionga Muripola. Tu una tupe fou. New money. What is new money? Lea tupe fou lea. Lea tupe fou. Lea mea o le new money. Whaamata le o le teuteunga ma le amendments le o le tūla fono o le Central Bank. O le amanatu ai le malo ina ia au mai lo le tupe lea ta te whaalongo atua i pisa mai ei fafo le cryptocurrency. O le new money. Maybe. Tailu. O le tatu tau mate uma. O ai tū le lei o le tūla fono. O ai tū le anga o le tūla fono. Te leo mai loa ia. Ai te fesili ane oia te oe. A pasil tūla fono nei. Mauti no ai pas. O ai tū le lei o a umala o whanau le fato a primary school. O ai tū le lei o a umala o whanau. Sio to lua le tau ave. Te leel manawa le i whanau mai sio ua fine, sio ua tali. O ai tū le lei mo ia. O le alo na future. O mea ia tātou te fesili sili i ai. Ave esero mafau fau. Mai le JPP ma le whaas leanga a tupu le whaalawe lave e leo atu vaenga wha upu whai. E lango matari sa pai au whaalawe lave ma whanga o tātou a inga. Ai o whaai unga e whai. E a whielo a inga nei tae ao ma le rumanai. E manui elo a inga nei tae ao ma le rumanai. Pai mai mafu whaunga o nisi. O le mea moni. Ua le mawhai o na whaatino e le malo le polo ke tilua miliona ona e uti le seleni. Le cash flow. E le lava. Whaamata e leo le teuteunga leo le tūla fono. E whaaono a apa i loa le malo i tupe ia le Central Bank, lea e teu whaanganga mo aso le anga ma le atunu u. E o mai ina ia wha atoa ai le polo keti leo le miliona. Maybe. Or maybe not. Ma sani na o whai atu pēa, ma wha soa pēa ia whianga o le tātou atunu u i meo te tupu mai. O ana le lāna mawai,
le news mai ngau tai le whare mai o sioki o ke sene. Pe e te e mai li siapo, pe e te le fia. O te wha manatu atu pea. O te wha manatu atu pea. A fianga o oe malau a inga. A fianga o tātou umai mea te tupu mai. Pe a oina se le filfiling. Tai au to e wha au fono uso le bale mene. Pe la foa ia ile mata upu i tu la fono teu ia. A ore tu ua le tātou ngā ruenga ma le tātou pito la au. Tātou te talo mō tātou tai. Pray for our leaders. La tō uma lava i le pale mene leanga o la tō. Lea e whaia tū la fono. E manui ai lo ainga. E manui ai o tātou ainga. E malai ai tātou. Pe a vale tū lima i a whaiunga whai. Whaiunga le proklami o le Siapo Lautele nea fiafina mai mōma le whaafonga mai o le tātou. Tino, se isi whaapoponga i le tāo le whae le fiafia tai au. Whaasoifua ia.